Te halo perlo kumno pia long. Ban ngakermen ma pidan nakamet ke bakot coba kia. Ban ngasu ban kerpan rit ya pi ba. Sum ha ban share ban like ya kan ka channel ka jonga. Bat ya kan ka video ka jonga mo. Kenang bangan na ban penmi susu sibun ki video bakam sobang ban snutenat pring jong pi. Te perlo menta kamut ban le kawai ga reaction ma kacing ruai jong kacing ruai ba kerteng hei kong thei bla ruai dai have but I one job sok klet dei te tocol perlok ini sedang ya ke reaction hei kong thei have xv one job sok klet rang tu klem thora Walada jan kersha makna bai phong ya jing mo jing perkan jong ai la ban rong man kapor bai yang kelen kasnong nadu karyam kabeng ya jing mo jing perkan jong ai la ban rong man kapor bai yang kelen kasnong nadu karyam kabeng labiang lun na dong sha dong hey kong thei 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 đi thăng mà phi mà nuôi hey kong thei 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 kilong ku replay no war stupid ani no war stupid adi kayak kuahnya mo Wala im phong jis na juta ki makeup baro saw ayom hangate im juklop bania jong kiwei dang lai hi jong la jong compare la isok mo la ide na nong kendong jinglong baja nai hala kasmat casting ibatip ke syakati ibatip ka kami mesim ka kende wan mi nga rumah bang ada tang didik ba inlong I jonga ki kentin balong ya donor ki penong ngam jung ya bangat pe yepi jinglong ba shi surya nga ki pen shobi kam tum lili haba pirki nga kwa shisha jong pinlong kam tamba pi dei parashnong ajing yem jong a pi un kirsi oi pendap jingi kudu babriu jingi hon jingi thiang hamba pen barokiyang man kapor bangadon ajan jong pi da jingi pi pendam ya donut teli hajing be jokal Yubi batiang banyo jingin napi sisang adas liang dahara bas tempen kende kasyadam ngala itik kung kakunsim jingi bajanay hapi jutang naglayla da piru kis ngoya day ngakwa shisha jong apinlong kam tamba pidai parashnong hajing im jong api un kersiu bat pendap jingi kudur papriu walada jan kersha makna bai pong ya jing mo jing perkan jong ai la ban rong man kapor bayang keleng kasnong nadu karyam kabeng labiang lun na dong sha dong hey kong thei 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 đi thăng mà phi mà nuôi hey kong thei 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 kilong ku puri play kesan baik perlo kum tu pilayu I
ya ke jingle reaction ke jonga bat lada ngaba klaru wat so ye ma namar kadang dai tang kasin ka ba ar thrai namar tu ko we kes kadang dai tang sin ka ba ar ho namar tu ko we ngala le tu ka jing roi jong marang ba ak marang ba ti ngatrai lada ngaba klaru wat nom benya nga lada pi ben ru ngam so ye ti perlok masuban kerparit na pi ba pinai lem ka jing kersan ka jong pi yang pangan la pan penmi susu ki video daman ta jong pi man sakawiru ngakwa ba soban pin page kini video ai tu like button jong pi wat benut se tang si sekan ai tak man pan subscribe dulu ikan channel kenapa pin no miss ladang upload video ngahagan ko por te kublai perlok kublai sejangu daga jingkersan ke jong pi ngala pan le ikan kam kublai sibon